we edin ekọ enziban eho na wada enziban na namten kunwa no mekire awolai angama tuaga na dia afutu soronko edi ama Ghana for titiri ni mebunu se nne eye da pon a yetu eso edi di osaje dokokwa nkoma birthday no mebunu nyina nya adwuma pa se de be ya won so oni ho anchirima akai wo mu ahwe nunyam Sadie ene eye edapon a Ghana man nyina ede kai osagefo Dr. Kwame Nkrumah enam fanhudi a wochema Ghana man ene impuntu a wode ba ebibiman mu no se wokọ enzema oman hena owo ho no ma ne din ene awolia angama ede ato Ghana fo nyina ene mu se obi biara enfo pepa ene odo emo no homoden se ade biara obeye no ede Ghana ebekọ enkan eye emebu na wo Ghana no emfa Kwame Nkrumah ensi won eniso na ade biara obeye ewo man mu no wonhwe se dachi enchirima so ebenya eso emfaso wode sa ensemi atudwa ebra nananom a wo enzema ehia ya wo hyefa efa Kwame Nkrumah awoda ehu ene se ye nyina ye hu se it doesn't matter your background maybe ye wo se who determine say ade we na me pese me ya obetumi aye Nkrumah ye wo no se bi ye wo no to yem those days 1909 na Nkrofunu aye kuki village kra and so from that humble beginning to be here with me this year ade kudu ya nyakopon na dom kutu beji o mani magana ndi ade bi ode besi wo say ade we na pesa me ya em fa ho challenges a ebeba so we determine say ade we na pesa me ya em say we betumi etu hu ache wa ma me pe ejapade ama na busua wa ma me pe ejapade ama obia odun hu si ho se wo ko no de agi oman Ghana asi ho ode no hu si ho se wo ko no ama obia eden adiye edi wo hwe nkora ko school ebinim ko school free ebinim ye nneema bebre bebie enwuma bebre ma nka wo wie school a na wa eden wanya adwuma aye yetwa